akayithandi inyama yizimzimu. Unjalo nje unesandla ekudleni kwabantwana besikolo, amadwanono anyamalala umkhondo wawo ungaziwa. Unjalo nje uma kukhulunyiwa indaba yokuthi kuyothengwa nini igrosa, onemali akangeze, uphuma ngathi uye etoilet angasabuya, abuye yonke into seyidesayidiwe. Nangelanga lokuyothenga igrosa ulala ngavuka athi angezwe ukuthi sekuthenya kungikhatha avuka. Unjalo nje uza nabangani bakhe sebabuxuvile utshwala, akafika eme ngasemnyango wasekhishini abuya la abuya khona. Hey bizingane, awusilungisela into yokudla lapho nazi bani silambile, usho yena nabangani bakhe. Hayi phendula ingane, hayi malume bese siphakelile lakhaya, vele kusela iplate lakho wedwa, ngeke ngikhona kuniphakela. Okay, senzele itiya nesinkwa mani kube khona esikudlayo, bangani bami bangaphumi bangakadli la ekhaya. Ubaba bekangafuni umuntu angene aphuma angakadli. Hayi umntwana uzawukwenza okukhona, abanike netiya baphuze nabangani bakhe. Hayi sebamvalelisa uyahamba. Kuzathi ngahamba labangani bakhe bantu abadala, bosesi bakhe abadala bambizele endlini. Hayi kodwa Sipho lento yenzayo yini? Sinini sikukhuza ngalento ukuthi usuke nabangani bakho le indaweni zenu, ubuye lana wena uzothi baphakelwe noma benzelwe ukudla. Uthi lokudla sikuthatha ukudla kudura kangaka, nakule nyanga ephelile sicelile sathi nawe uma unako okukhona yabona contributor bese siyothenga igrosa. Waphuma ngathi etoilet sakulinda wangabuye, sabona ukuthi vele awubuyi. Manje yini lento yenzayo? Hayi uzawubhoka ngolanga. Ya solo kwashona ubaba, mina la ekhaya ngithola ukuthula, ningibalisela ngokudla. Mina ningibalisela ngokudla futhi mina ngiyamkhumbula ubaba khihliza inyembezi. Ngoba soyakhuzwa nje ukuthi lento ayenzayo i-wrong. Anjalo nje uyamana yena ayedwa, ufuna ukuthi kube nguye ophila kahle uma isimo sisibi kakhulu. Uma nje ibudget ke yabangathi ayihambi kahle kulaba hlale bathenga ukudla, kuke nje kuphekwe ikhabishi ingahambisani namathambo, ingahambisani nenyama. Hayi uphuma kusengathi uye gateini khona into ayoyibuka, uzobuya sekabuya ne-acha ye-5 rand ye-7 rand seplastikini noma isekomishini. Akafika kuphi ukudla kwami bamkhombe, akhipha ukudla kwakhe ikhabishi nepapa. Hayi sofaka i-acha yakhe ukuthi le khabishi inuke ngenye indlela futhi ihambisane nale acha. Awuze umntwana omncane, malume ngicela ungiphi i-acha. Hayi kahle hamba kumama wakho, ho incane kabi le acha. Hayi bo yey lo malume lo uyamazi yini?